IFM News. Lokal. Idol Joanne, go ahead. Kakaambo ni Mayor-elect James Brian Alcid nga danad di inisyal apan nakisarita na iti Human Resource Office no HR iti Local Government Unit iti Syudad Dilawag. Dahil tiket may panggit iti renewal kadagiti empleyado a contract of service ken job orders iti City Hall. Kinunana nga awan pay iti mandar na asaan ang ma-renew digitoy kaputan na rigat no iti transition period nga ikatan na dagiti saan na akayat katrabaho. Inlawlawag na ano kastoy ket mabalin ang maparalisar iti inaldang operasyon na tiya gobyerno. Inaay na dayto iti may sa kadagiti likliklikan na sudka po nang awan pa iti pinal a desisyon may nagdiray to'y abanag. Linggen tayo man iti pasetin na panag sarita. Okay dita po, so far namin ket the initial talks with the HR na DG renewal para dyan apo. So aumit pa in mandar ko apo nga ma-renew kasi narigat mit during the transition is to ikatem aming nga necessary nga hamo kaya siyempre DJ transition no ma-paralyze DJ operation day-to-day operation di city apo. Di city may TV iwasak chapit na kadya apo timapasama. Paset, panagsarita ni Mayor-elect James Brian Alcid. Damag iti Syudad Dilawag, kadwa iti 99.5 Bas Dilawag, Idol John 15, tatak for Remen.